bidang beli mejanji karsatia sehidup semati, rasa satya beli kentia sebagai bukti tresnane sujati. Nanging jani beli megedi ulian anak lo elena melah kena pikase keketo sing medaya unduke kekene. Depang sube tiang pedidi kang wong sabar ngantine elena mirip bekajang anak lo elena ngerasa yang cara buka tiang depang sube tiang pedidi kang wong sabar ngantine elena. Melah kena pikase keketo